Yuk. Aduh. Jadi we were upset. Yuk, ayo, gas yuk. Di awal, oke kita punya Rashford loh, ternyata gila keren juga nih. Waktu itu dapat Rashford, cok. Ini, saya mau. Nah, silakan dilihat-lihat. Keren sekali. Punya real face. Pratama Arhan Pratama, dingin. Arhan Pratama. Tidak nyangka saya. Upload thumbnail. Yuk. Nah tapi thumbnail ini ntar saya isi survei dulu. Netral kebijakan itu cukup puas, kemampuan untuk menjangkau audiens sangat tidak puas, alat-alat YouTube untuk mengolah Anda cukup puas, peluang menghasilkan uang agak tidak, saya tidak dapat duit. Kebijakan YouTube sangat penting, media komunikasi sangat penting, dukungan dan referensi edukasi cukup penting, sangat penting deh. Alat-alat sangat penting, peluang menghasilkan uang amat sangat penting ya. Cocok. Next silakan jawab pertanyaan ini. Mana oh ini belum dijawab lo tadi kan udah cok, ini belum. Kemampuan untuk menjangkau audiens sangat penting. Seberapa setuju atau tidak setujukah YouTube adalah tempat terbaik untuk membangun audiens? Sedikit setuju. Seberapa mudah atau sulitkah penonton menemukan video Anda? Agak sulit, sangat sulit malah. Belum ada yang nonton juga kan. Seberapa sulitkah persaingan dari channel lain? Sangat sulit. Tidak. Next. Seberapa yakin Anda menghindari masalah kebijakan? Sangat yakin. Sangat puaskah Anda dengan alat kebijakan? Cukup. Seberapa adil? Cukup adil. Buset, males gue gini tapi isi aja dah, siapa tahu YouTube saya abis ini survei langsung ini kan. Netral jawabin netral aja. Ayo, lama sekali surveinya cok, astagfirullah. Sangat setuju. Sangat puas atau apa tuh? Sangat puas atau tidak puaskah Anda dengan keberagaman saluran, keberagaman suku, keberagaman saluran
komunikasi yang Anda digunakan yang digunakan YouTube untuk berkomunikasi dengan Anda. Cukup puas. Seberapa mudah atau sulitkah menemukan informasi yang penting? Oke, cukup mudah. Seberapa berguna? Sama sekali tidak berguna. Tidak ada tambahannya. Upaya edukasi kreator sedikit membantu. Buset, masih ada ini. Seberapa mudahkah mudah atau sulitkah menemukan solusi referensi YouTube? Netral lah ya. Referensi tidak pernah coba saya. Apa nih? Tidak bisa. Buset, masih ada. Tidak sama sekali. Saya tidak memperoleh pendapatan. Seberapa puas ada atau tidak puas kali masih banyak banget. Surveinya ntar lupa. Tidak puaskah Anda dengan langganan channel? Netral lah ya. Buset, banyak banget nih. Udah YouTube. Terima kasih sudah. Saya tidak mau isi survei seperti itu dah. Banyak banget, gila. Ada yang nonton loh. Padahal ada yang nonton loh ternyata. Di ininya di PS-nya kagak ada notifnya, Pak. Oh, assalamualaikum, Widi, football aja nih live. HP kayak ini enggak, bukan, nggak bisa komen. Lang, lawak amat. Nadio nungguin stay, thumbnailnya benerin tuh. Emang thumbnailnya kayaknya udah tuh thumbnailnya. Astagfirullahaladzim, maaf. Saya belum share di Discord, tar dulu, sabar ya. Ini siapa lagi nih? Hinoia. Siapa itu yang baru masuk ke Discord? Terima kasih sudah join. Back in field. Everyone. At everyone. Oh iya, sabar. Maaf. Maaf. Arif. Kuis apaan, Bang? Gak usah diisi. Udah. Amat. Arif kayaknya. Kuis ini bukan kuis. Survei. Ini by the way, tadi Anda sudah lihat jersey Indonesia kan? Nih, Anda kalau lihat lagi nih. Indonesia punya jersey di ini, walaupun tidak autentik, tidak license. Nah, Anda bisa lihat nih, Rhys James pakai jersey Indonesia yang bukan autentik. Ya, seperti inilah ya, kayak lu main Dream League lah ya. Ya, yang penting ada benderanya juga udah cukup. Bukan Garuda loh itu, bukan PSSI juga. Bendera. Kita main ini kali ya. Enggak. Ini ada yang bisa diklaim. Lumayan lah ya. Inbox. Kompensasi dari admin. Apology. Permintaan maaf dari admin. Ya ampun, admin terima kasih sekali. GP saya ada 512.000. Dan kita lihat squadnya dulu lah ya. Lihat squad terakhir. Saya lupa squad saya. Neymar, Frankie De Jong, Calvin Phillips. Aduh, ini backnya amit nih, cok. Rada ini backnya kayaknya di sub ada Arhan ya. Ada nggak sih Arhan? Oh iya, ini udah lah ya harusnya.
Ini Pratama Arhan harusnya bisa bisa gue mainin sih, cuma ya masa gantinya Roberto Carlos. Mohon maaf aja ini. Ayo coba kita mari main pemanasan dulu mungkin di AFC Champions League. Ya udahlah ya, main AFC. Shin Taeyong, oh iya, ntar lu coba kita coba kontrak Shin Taeyong deh. Kayaknya udah ada deh di mobile, soalnya udah ada Gong Inyok sama pemain-pemain Indonesia udah ada juga kan. Filter nah klub timnya Asia Oceania, kok klub tim nationality nih, Asia ini kan Asia Korea, Republic of Korea. Cok Korea, ini dia 4.800, murah. Dah, quick counternya cuma 66 tapi tidak nih kalau misalkan kita mau sign beberapa pemain Indonesia, kok ini sih mau stay out atau stay lah, ngapain out. Ini ada beberapa pemain Indonesia yang mau saya kontrak, tapi lama takutnya pak. Nah ini ada Stefano Lillipali, Fahrudin Arianto, Mark Klok, Nadeo Argawinata, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, Irfan Jaya, Dimas Derajat, Sadil Ramdhani, Rizky Rido, siapa Fadil nih, nggak tahu gue. M. Rafli, Muhammad Rafli, ini striker kan harusnya. Alfreanga Dewangga, Witan Sulaiman, Arhan Pratama, Asnawi Bahar, Terence Puhiri, Syarian Abimanyu, Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, bukan Kadek Ari, nggak tahu ini siapa nih. Ferbiansyah nggak tahu. Adi Satrio, ini Adi Satrio saya tahu tuh. Ya boleh ya sign Lillipali. Ya bukanya bukan Lillipali sih ini, ya sudahlah ya. Kita sign aja satu. Ntar buat racikannya nanti saja, saya main AFC dulu. Ya sudah. Bang, ngumpulin GP, emang mau beli pemain apa? Tidak, saya tidak mau beli pemain. Ini buat ya senang-senang aja lah ya, pemain Indonesia. Lagian saya juga baru buka eFootball lagi nih. Mark Locke, kita jangan ngesain semua ya lah ya, nggak usah dikontrak semua lah ya. Sudah terima kasih Mark Locke. Ini dia Mark Locke penampakannya, tidak seperti Mark Locke, cuma ya, udah bersyukur udah ada nih. Nadeo, ya ampun, kenapa nggak pakai template-nya si ini ya, Kepa ya, di Agus ya, Pak Agus. Asep tidur. Asep tidur. Dia emang bisa ini nih. Ricky Kambuaya. Aduh, Ricky Kambuaya gini banget. Saya jadi tidak srek main pakai pemain-pemain ini, Cok. Karena ya mukanya tidak real face, dan ya minimal mirip lah harusnya lah ya. So asik amat. berantem terus lagi ya. Sabar ya, kita kontrakin dulu nih, habis itu baru kita iniin. Tapi saya main aja lah ya, ntar malaman dikit baru gua iniin, gua racik ya. Irfan Jaya sudah. Mana lagi? Dimas Derajat. Salah pencet. Sign. Oke. Dimas Derajat. Terus Sadil Ramdhani. Coba lihat mukanya. Aduh. Ya jenggotnya sih mirip, cuma bentuk kepalanya itu loh sama rambutnya. Yang paling mirip pokoknya siapa, Fab? Arhan.
paling mirip mukanya Arhan. Nih lu nggak lihat, mau lihat nih Pratama Arhan. No, mirip banget cok, gila. Ampe tai lalatnya juga tuh yang dekat mulut tuh, lihat. Tadi sampai mana? Aduh, sampai mana tadi? Sadil ya, Rizky Ridho sekarang. Oh, Rizky Ridho tapi lumayan sih menggambarkan sih. Ya boleh lah ya Rizky Ridhonya. Beda anjir, sama cok. Lu lihat sama yang foto aslinya, mirip cok. Kok ada Dewangga lah? Memang ada Dewangga, Lili Pali masih ada. Ini Fadil saya tidak tahu siapa, jadi tidak usah. Witan boleh lah ya, Witan. Itu Rafli tidak usah lah ya, udah ada Dewangga juga. Hashtag jangan beli Dewangga. Parah banget cok. Kan astagfirullahaladzim, jangan sebut-sebut dah, diem aja cok. Asnawi Bahar. Ini Asnawinya kayak gini, coba astaga. Ini kok kayak orang ini, kayak Kaukasoid cok. Udah dap, mending jangan gitu-gitu dap. Bahaya bahaya. Marcelino Ferdinand. Kenapa tua banget mukanya ya Marcelino ya, padahal nggak ada kumisnya loh. Pada kan belum nikah, blok. Ya udah channel gue hilang ini. Elkan Bagot. Kelihatan tua banget dari raut wajahnya, tapi rambutnya udah lumayan mirip. Kan pengen blok. Dah, mari. Dia malah milih yang lain ya. Eko, ini Eko ya? Eko Febriansyah ya? Edo apa Eko dah? Edo ya? Yang left back itulah ya. Yang left back kurang itu. Edo ya? Edo. Oh iya Edo. Betul Edo. Kok Eko sih? Eko mah ente cok, ente kadang-kadang main. Kita main pakai squad utama dulu. Kita pemanasan di AFC Champions League. Aneh Habib Jindan, cucu Bang Priuk. Gimana? Cucu Mbah Priuk paling tampan. Tapi cantik begitu loh. Waduh, match levelnya superstar nih langsung nih. Ya udah gas. Takut. Ya. Saya di konsol paling tinggi waktu itu divisi 4. Habis itu divisi 4 gak lama turun. Lawan Hoang An. Stadionnya autentik loh. Buset, Saitama Stadium. Saitama no. Lawan klub Vietnam. Oh iya ya. Emang iya. Tahu-tahuan aja lu dap. Ini dia. Oke, boleh nih. Kalau di PS5 lebih bagus kayaknya ya, saya tahu. Emang main di JIS Pak. Mana ada cok JIS. Ini dia. Nguyen Van Tuan, Jefferson Bayano, Nguyen Chong Puong, Nguyen Tuan An, Nguyen Hu Tuan, Nguyen semua no, makan tuh Nguyen. Hyun Tuan Lin, Kim Dong Su, Fu Fantan. Kayaknya Fu Fantan itu saya pernah denger deh namanya deh, Fu Fantan. Ya udah gas lah ya. Bang Ea mat. Ini dia dressing room para pemain. Ya sudah. Ya udah. Coba informasi 4-2-4. Saya tidak bisa main 4-2-4, udah nyoba waktu itu.
Ini dia. Jangan di dah soalnya Jazz itu Jakarta International Stadium bukan Jawa Barat. Udah. Broadcasting package-nya, broadcasting package-nya keren sekali. AFC Champions League. Bendera kita tuh. Lawan Nguyen FC. Saitama Stadium. Disebut loh by the way sama komentatornya tadi. 41 41. Saya main 4231. Kalau misalkan 4141 pakainya LMF sama RMF. Itu pertama. Starting line up ini dia. Ih, keren banget, Cok. Broadcasting package-nya. Nah, walaupun ya saya rada norak, cuma gimana ya? Keren sekali. E-football di Tegal bentar. Ih, mantap. Sudah dapat license seperti ini memang langsung. 10-0 sih Pak, lawannya Kroco. Enggak gitu. Levelnya superstar soalnya. Mau lawannya apa juga, kalau misalkan levelnya superstar tetap saja. Bujur Sangkar FC lawan Hoang An Gialai. Susah banget. Karena kerenan di PS. Ini di PS, Cok. Ini di PS4 tapi bukan PS5. Coba ya. Boleh nih. Angle kameranya juga saya baru ganti by the way. Boleh lah ya. Not bad lah ya. Larinya R2 larinya. Passing Anda, Cok. Kotak match up. L2 apa? L2 ngapain? Apa sih, gimana sih kontrol? Lupa saya Pak kontrolnya. Klub Indo ada nggak Pak? Nggak ada klub Indo. Anda ekspektasi Anda bisa mulai coba diturunkan. Corner kick kah? Corner? Ya, corner. Aduh, kekencangan tuh kayaknya. Iya kan, kekencangan. Inzaghi. Dapat Calvin Phillips, ya. Kasih ke belakang. Aduh. Tolong, astagfirullahaladzim. Dapat. Ya. No, astagfirullahaladzim. Saya lupa ini bukan FIFA, Cok. Tidak bisa di PES kayak gitu. Mamam lu. Tavio. Ya. Ayo. Aduh, astaga. Saya sudah lama tidak main PES. Seperti ini jadi seperti orang bodoh yang lagi belajar main bola. Oke. Awas diterupas tuh nanti. Kan bener. Dapat. Ya, bagus Morishige. Ayo. Build up, serangan. Ya. Aduh. Gimana sih caranya? Saya sudah lupa. Bagus Calvin Phillips. Ya. Otavio balik. Ya. Sabar. Oke, tidak bisa seperti itu. Sip, bagus. Itu lihat. Ya. Dor, aduh, buset. Belum ada, coba klub Indo pasti ada gak? Hehehe. That's it. Bagus sekali slidingnya, bersih. Inzaghi, ya. Naik yuk. Aduh, kenapa tidak ke Otavio, Cok? Sudah tidak apa. Udah siap, jangan soal. Dia amat susah banget. Tulisan Benteke GG gitu. Benteke siapa, Cok?
Yo, Neymar. Shooting. Ya, masuk. Let's go. Lo balik lagi dia. Mat, udah Mat, jangan nyebut-nyebut Mat, bahaya bego. Ya, Anda sedih Anda. Ya, jempol. Bu, ini tugas ekonomi saya. Jempol. Neymar. Ya, baik sekali. Ngopernya lama banget anjing, kayak ancang-ancang dulu lah, emang ancang-ancang dulu. Justru ini yang saya suka, Pak. Kayak gini daripada yang kayak cepet-cepet gitu. Ya. Walaupun emang kalau cepet lebih enak. Cuma apa namanya? Tidak real saja gitu. Wow, dapat Carlos. Ya, kasih Calvin Phillips ke kanan. Ada Otavio. Ada Reece James. Kita lihat. Ayo. Reece James. Dor. Dapat. Aduh, astagfirullahaladzim. Kasih. Pelanggaran sih. Ya Allah. Mau nendang di ganjel kakinya. Tidak dapat. Ya. Ya. Aduh. Mampus. Nguyen Phang Tuan. Pelanggaran, Cok. Halo, Arka. Ketum PSSI katanya gak bertanggung jawab, Fab. Ya, memang tidak ada guna ya, Cok. Dia apa namanya? Lu udah denger ini belum yang statementnya Pangeran Siahaan itu, Cok, yang mirip Pak Fikram. Pangeran Siahaan yang bilang katanya kalau misalkan PSSI harusnya muncul paling depan pas muncul di kamera paling depan pas kejadian Kanjuruhan ini kan. Soalnya mereka waktu juara mereka kan paling depan ya di kamera ya. Seharusnya di kejadian ini juga mereka bisa muncul lagi astagfirullahaladzim, muncul paling depan di kamera. Gimana sih, ngerti gak sih? Kok susah banget ya ini game ya? Wih, sundul ya. Neymar shooting, ya masuk. Konyol banget, Cok, sumpah. That's it. Selebrasi Neymar gak ada. Ada. Cuma tadi saya mencetnya opening blow. Anjir, keren, Cok. Kok jadi keren nih gitu? Heran gua. Itu Cantona. Nah, juga bukan manusia. Paling depan pas akad piala kali maksudnya. Iya, paling depan pas akad piala. Cuma mereka tidak muncul atau memberikan statement apapun kan soal Kanjuruhan kemarin. Paling Instagram yang tiba-tiba jadi abu-abu, Cok. Kata gua mah karir mode lu kebanyakan. Karir mode FIFA ya. Itu road to glory, Pak. Ayo mari ke atas lagi. Di Saitama Stadium. Cantona bukan ini pemain legend. Itu yang tendangan kungfu ke penonton itu bukan sih? Emang gitu selebrasi Neymar? Sabar aja, main zona ya. Tidak bisa, tidak semudah itu Ferguson ya. Aduh, salah, harusnya ke Carlos. Turun ya. Ya. Ya, ayo.
Dapat Rhys James. Rhys James, astagfirullahaladzim, kontrolnya kenapa kayak gitu? Ya long ball lagi. Dapat ya. Alah. 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 Dapat ya. Dapat ya. Udah nggak apa. Santai saja. Fab lu gak ada niatan nyalonin ketua. Nanya lagi lu. Ntar takut sukses, Cok. Ya, nggak ada lagi gila. Buat mau ngapain juga gue di PSSI. Boleh tuh. Halan. Tes Carlos. Waduh. Ayo Rhys James, dapat. Ya, ayo terus. Tarik. Ya. Ya, ke tengah. Inzaghi, aduh, tidak dapat. Cok, lewat. Tolong, tidak, tolong. Oke, aman, easy bro. Dapat Neymar, tidak dapat. Kirain saya bisa dikontrol itu, mampus. Dorong sih itu sih, ya jelas pelanggaran sih. Toyor aja wasitnya, Cok. Tidak sopan. Tapi ngeliat nontonnya kayak nonton bola beneran ya. Ya asik. Kalau misalkan ngeliat di live stream kayak nonton bola beneran, Cok. Oke, kayaknya saya bakal main eFootball lagi nih. Sampai FIFA 23 gratis. Set. Waduh. Diapain tuh pelanggaran? Gak biasa aja. Bener loh. Select kicker, coba kita. Waduh, Rhys James 91, Roberto Carlos. Lihat apakah bisa gol Roberto Carlos. Kamera angle seperti ini. Oke, saya coba ngasal nih. Diapain nih? Dung. FIFA 23 gratis paling 10 tahun lagi. Enggak, kan gua FIFA 22 gratis, Cok. Gara-gara member PS Plus. Cucu Bang Priuk paling tampan. Astagfirullah. Tuh, dia main long bola aja loh. Tidak seru, Cok. Terlalu easy. Mamam. Ayo dapat. Tarik. Ya. Ke tengah dulu. Ya. Kok ke situ bukannya ke Wirtz? Astaga, ya elah. Easy, Cok. Lawannya. Rocok. Ayo Neymar, terus. Crossing. Wih, crossingnya. No way, kirain gol. Kirain gua gol sumpah. Lu nggak lihat crossingnya tadi? Dia kayak menyilang gitu kakinya. Apa sih namanya? Kalau menyilang seperti itu. Kalau nunggu gratis dari PS Plus udah keburu ada FIFA lebih dari 23. Enggak, kemarin gratis FIFA 22 tuh di pertengahan musim gratis loh. Sip. Ya. Neymar. Oke. One love, one team, asik. Ada ininya tuh. Kayak nonton bola beneran, coy. Ini sumpah. Panik gak? Ya ampun, itu kata-kata zaman kapan ya? Panik gak? Panik lah, masa enggak?
Ya double press yuk, boleh yuk. Lewat lagi, astaga, kurang ajar bener. Lu. Bagus Frankie Diong. Diong lagi, Diong. Alah. Ya. Kesalahan juga dia. Ayo, dapat. Ke belakang. Ya. Aduh, offside kah? Oh enggak. Crossing saja, oke. Kameranya jauh. Kok lapangannya becek? Enggak becek, Pak. Enggak. Kan bukan Pekansari. Mancing-mancing ya bocah ya, bener-bener ya. Calvin Phillips, oke. Corner please. Corner, astagfirullahaladzim, kagak corner. Dapat loh. Mama melusin loh. Nah lu kan ditabrak lu sama Calvin Phillips. Aduh. Aduh. Tolong. Aman. Harusnya aman. Nah lo, diapain itu, Cok? Nah lo kan. Udah habis. Habis sit. Wah, sit. Habis sit. Ya, menang dah. Begitu udahlah, jangan gitu, Cok. Kameranya jauh. Ngerti juga lu, Fab. Ya, elah jokes kayak gitu. Gua kalau misalkan jokesnya aman mah aman aja, Cok. Nggak akan ada masalah gua. Main lagi ah. AFC Champions League. Kok seru ya? Ntar abis ini kita ganti base team kali ya, jangan Indonesia gitulah. Supporternya nggak turun ke lapangan, mohon maaf. Ini Saitama Stadium bukan Kanjuruhan. Jangan itu bahaya. Goku lawannya tuh, Goku. jangan. Ini dia para pemain dari tim mana, nggak tahu gue tim mana. Ini Oliver Kahn, asik. Florian Wirtz tadi. Ini Rhys James. Prit. Lo yang nonton 6 bisa ya, Cok. Ya, ini dia. Keren sekali. Broadcasting package-nya saya suka sekali. Ih, keren. Ya, keren. Tim Jepang. Lo tidak ada ini keluarnya, Cok, animasinya. Kenapa tidak ada? Tadi ada kan? Astaga. Kepencet apa ya sama gue ya? Tahu lah. Makino, Vissel Kobe, oh iya. Ini Iniesta ya? Vissel Kobe ya? Bah, ngapain dia? Dapat. Aduh. Mana Iniesta? Si botak. Iniesta. Tim Jepang. Mana Iniesta? Oh, ini dia nih. Nah, ini dia nih. Nah. Oh, lu. Wih. Kok dibuang ke belakang? Astagfirullah. Salah pencet. Maaf. Salah pencet. Astagfirullah. And it's been taken short. And now a sudden chance to counter. Ayo, lari terus. Lari. Ya. Ya. Neymar shooting. No way. Itu bagus banget padahal kalau gol. Smackdown Iniesta bang. Pukul Iniesta bah. Fab. Tembak. Udah apa dap? Aduh. Lu yang ngomong, gue yang ngeri kan. Calvin Phillips. Oke.
up up his head, up it up, ya itulah ya. Ya sip. Ya. Neymar. Shooting. Frankie, aduh. Astagfirullah, kipernya. Neymar dapat ya. Aduh, buset, dikeroyok 3 orang nih. Neymar gua, mohon maaf. Nah, panik kan lu. Fab ke kanjuruan yuk. Ngapain udah jangan aneh-aneh dap. Sumpah dap lu. Kelakuan lu, komen yang lain-lain apa, yang aman-aman aja. Bocah komen kanjuruan, gas air mata, buset deh. Ketum PSSI. Bener-bener. Orang ya kagak inget emak bapaknya apa. Set. Ayo. Aduh, lah ditarik gitu, cok. Kalah body Neymar nih. Kita doain korban kanjuruhan, cok. Doain apa? Itu Iniesta nu diapain nu Frankie de Jong. Patah tulang kali. Nih. Dar. Emang Iniesta masih main ya? Sampai sekarang, bukannya udah pensi. Masih main apa? Udah Iniesta masuk Persib sini, cok. Temenin Mark Lok. Lo pelanggaran lagi. De Jong kan kata selalu. Ya ngapain dia tidak. Mings kasih ke kanan, Reece James. Dapat. Bagus sekali. Aduh, harusnya dipassing. Salah saya, maaf. PKI apa bang? Partai Komunis Indonesia. Aduh. Waduh, bandel banget, kartu kuning sih ya. Gila. Kartu kuning. Yo mamen, ya ampun, nih bocah-bocah lama nih. Pada datang. Aduh. Dapat astagfirullahaladzim. Oke. Ya, aduh. Saya belum dapat irama tiki-takanya nih. Sosok banget tiki-taka lu. Dribbling bola aja belum bisa. Dapat. Ya, ayo terus. Kasih Neymar. Ya, ayo Neymar. Shooting. Ya, let's go. Bukan Su, beda, bukan. Bagus. Ya, itu dia salah satu senjata saya kalau main eFootball di eFootball di PS. Flashingnya Neymar bagus banget. Dan ya, kemungkinan besar gol. Aduh, harusnya Kowers bisa lagi tuh balik. Awas tengahnya. Sip. Dah. Beda cok sama bot di handphone tuh, kalau misalkan di press kayak gini, di press dikit
Dia langsung ke belakang, bolanya langsung ke belakang. Kalau ini tuh. Pir aja. No way. Ya, untung aja. Pap tahu ya udah jangan. Nah, jangan. Nasi ayam zat ikan. Nasi ayam zat ikan. Boleh plesetannya boleh. Ngantuk ya. Waduh. Ya. Nih. Ayo. Otavio dapat. Inzaghi. Ya, let's go. Pablo keramas pakai sampah. Udah dong, udah. Jangan gitu, cok, bego. Bocahnya. Dar, easy peasy. Mantap. Botnya pinter loh. Attacking dia main. Apa sih, foul lagi. Aduh, kartu merah nih Frenkie de Jong. Janganlah please lah. Sit. Astagfirullahaladzim, sit. Astagfirullahaladzim. Saya lupa, saya udah kartu. Dia udah kartu kuning. Maaf ya Frenkie de Jong. Untung kagak kartu merah, cok. Ya, ayo Inzaghi. Terus. Balik. Frenkie de Jong. Belakang dulu. Kasih Neymar. Shooting Neymar. Aduh. Buset, kagak dikasih corner lu, gila. Segitunya lu ya. Oke, sabar. Oh. Aduh. Yuk, coba lagi. Yuk. Lo gak apa-apa, Bang? Enggak lah, ntar aja. Santai. Oke. Kirain masuk. Dapat. Ya. Corner kick. Dapat dor. Waduh, buset, sampai terbalik gitu orangnya, mohon maaf. Nah, easy banget, cok. Aduh, lewat lagi. No. Shit. Elah, aduh. Elah. Salah kontrol bola. Aduh, buset deh. Ini baru 2 match nih dari tadi nih, last streaming. Aduh, Frenkie de Jong. Aduh, wasit, maaf, kepencet sit. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sit. Astaga. Wasit so asik banget, cok. Wasitnya caper. Pemain stadion saya pakai nimpakan sari lah. Caper banget, cok, wasitnya, cok. Males tuh. Caper banget nih. Sit, jangan gitu ke sit. Astaga. Tuh.
Dia ngapain? Gak ngapa-ngapain. Dapat tuh. Ya. No, lama banget passingnya. Ayo, ayo, cepet. Kontrolnya itu lo lama banget lo si Otavio lo. Astaga. Mamam dapat tuh. Elah. Ferdi de Jong kartu merah. Frankie bang. Frankie. Yamasuki. Astaga, susah. Gua belum dapet ininya dah, celahnya deh buat ngegolin kayaknya. Wih, buset. Bahaya juga tuh. Sungai ke depan. Biar kayak Liga Indonesia, Cok. Main bal-bal aja. Long ball. Tuh. Aduh, buset kepotong lagi. Bisa digocek gitu sama dia. Keren juga antum. Pelanggaran, Cok. Pelanggaran siapa? Pelanggaran dia. Ya TT aja nggak. Apa tuh yang tahu-tahu aja. Ada apaan memang? There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. Weird. Woo! That's it. A century of appearances and a goal so richly deserved. Today's goals. 1. Udah. Yuk, abis ini kita main division liga. Kita main liga lah ya. Sudah cukup pemanasannya. Ya. Dan by the way, kameranya bagus loh ternyata stadium ini. Oke lah. Saya coba pakai inilah ya. Main online. This is becoming a strong. Aduh. Tidak bisa. Mana sempat, keburu telat. Aduh. Mamam lu. Pelanggaran lagi sih. Orang body charge juga. Wasit caper banget ya. Set deh. Tiba-tiba cepet gitu tuh passing-passingnya. Buang. Ya. Oke dah. Easy dah. Pak Asep tidur ya? Iya. Ini Esta kebantai. Ada Iwan Bule, ada Poci bang. Buset main FF bang. Nggak ada. Makasih. Kan game plan-nya kan Elah Frankie de Jong wasit ini kagak jelas, Cok. Caper nih wasit Ya main liga. Ayo mau mabar gak? Mabar. Ini kopi enak banget. Tapi enakan ini kopi yang black aren, kopi kenangan, kurang enak ya. Berarti harus dimasukin di reserves. Aduh buset, reserves gua kayak gini banget. Ivan Rakitic pas kali. Dah.
Ini Arhan Ibrahim Gawanda. Mohon maaf ya Safawi. Bukannya gimana-gimana nih. Tapi ini ada pemain Indonesia. Ada Rashford. Dah bawa aja Rashford dah. Tinggal 2 cok yang nonton. Sudah. Tidak apa. Dah 2 match. Gas. Espresso enak ke ML level enggak. Terima kasih. Tapi di YouTube ini masih 5. Pelatih MU Ralf Rangnick ya, walaupun sudah tidak di MU. Tapi saya beli waktu dia masih ngelatih. Udah lama banget kan berarti kan main beginian. Saya udah nggak main beginian berapa lama. Lawan ditemukan. Buset, ini divisi 9 kenapa kolektif strength-nya 2400? Mainnya bagus-bagus dong. Indonesia masih Indonesia, lupa gue ganti lagi timnya. Kita ganti Barcelona saja lah ya. Sekarang dia ngelatih di Austria ya, Fab. Gak tahu gua. Mana saya tahu. Nah, kan. Dia lihat pemainnya nih. Julius Konde, Araujo, Ter Stegen, aduh, berat apa susah. Tuh buat gimana dah cara inian. Oh ini ya. Aduh, tim playstyle masih 5-1 nih. Ini sama ini nih Calvin Phillips nih. Buat apa susah. Main di Camp Nou ya, main di Camp Nou. Enak nih pemain nih. Itu dia Camp Nou. Bayangin lu di atas paling pojok lu dekat lampu. Apa kelihatan bolanya? Tapi bisa ngelihat awan tuh. 82 nggak sih, Fab? Enggak. Aman. Gua yang 8. Tapi ini orang kayaknya buset. Mulai penyakit nge-lag di football. Oh iya, kameranya belum, Cok. Buset deh. Jatuh semua jatuh. Main Tarkam ini. Gila nih orang. Ringan banget tangannya mencet bulat. Now looking to orchestrate a counter. And it's Neymar. Now it's Inzaghi. Bagus banget. Dor. Aduh, ngontrolnya itu lama banget. Untung aja. Alamak, Jang. Dembele PC sekali. Tolong. Ya, sip. Apa nih tidak ada pemain kayak gini, Cok?
Okay. Bagus. Itu dia. Out dia lagi. Mantap. Lu astaga. Pedro, ya Allah. Sit, wasit. Astagfirullahaladzim. Ditepak lo pemain gue lo. Astaga. Lo kalau mau lihat replay dah. Ditepak cok pemain gue. Like. Mending Aubameyang apa Dembele? Mending Dembele lah. Aduh, kenapa harus seperti itu? Passingnya Inzaghi. Aduh, kan. Tolong, ngelek cok. Loh, kok Neymar? Astaga, mau kok Inzaghi? Jadi ke Neymar. Aduh. Muter-muter gitu Neymar. Aduh, ngelek cok. Kenapa gak ditendang? Itu delay cok. Kayak ancang-ancang gitu dulu pemainnya. Tadi maksud saya buka ruang lagi kan buat Inzaghi. Tuh kan. Orang mah ya kontrol aja kagak bener. Sit, pelanggaran, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba nge-lag, tiba-tiba ngebling jatuh, cok. Inzaghi-nya bener-bener. Sit lagi. Ini koneksinya, cok. Mbappe jatuh. Ih, astaga, kok gitu cok? Elah, itu udah bagus banget tiki-takanya. Elah, ya Allah. Asu. Itu udah bagus banget tiki-takanya cok. Gara-gara nge-lag. Astagfirullahaladzim, tendang aja. Enggak, itu udah ditendang. Nge-lag cuma cok. Delay. Mencet bulatnya. Tuh. Astagfirullahaladzim, itu apa cok? Oh enggak, kirain dia bakal ke atas. Kalau dia ke atas, ke atas. Iya, ke atas sono. Ya itulah ya, pokoknya lah ya, ke sisi sono yang atas, ke sisi kiri. Dapat tuh. Ya. Astagfirullahaladzim, kok kagak masuk, weird. Kok bisa kagak masuk ya?
Udah bagus tuh permainan kita ya. Sudah mulai dapat iramanya. Mantap. Aduh, ini apa lagi nih? Banyak banget link TikTok dikirimin ya. Ter Stegen langsung jauh ke depan. Nah. Aduh, harusnya segitiga. Maaf. Aduh, masa seri sih lawan Kroco, cok. Ini orang nggak ada apa-apanya loh, padahal lo mainnya lo. Guanya aja nih. Buset, jadi jago lu. Gua katain. Astagfirullahaladzim, ngelek, cok. Untung aja lu. Ngelek dah. Aduh. Tolong jangan korner. Sip. Kan belagu kan main di belakang. Oke, sip. Terus, gas, ya. Tuh, ya. Mana, cok, temennya? Tidak ada temen. Astagfirullah. Aduh, offside lagi. Kayaknya enakan ini gak sih, kameranya enakan stadium gak sih? Boleh lah ya, habis ini ganti. Allah, tidak mau ganti pemain. Allah. Tuh aja. Kadang tuh playernya tuh nggak bisa diganti loh kalau udah ke input aja. Informatika lu input. Dapat. Terus. Lari terus. Elah. Variety is the spice of football in life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. Alah, Mak Jang. Astagfirullah. Mbappe. Ansu Fati. He's got away. It's Dembele. Dembele patah tulang itu. That's good defending, very good defending. Well, the crowd clearly like what they just saw. So he's got the shot away. Tiang 2 kali dia. He's been out try. Well, the look on his face says it all. Astagfirullah. Ini udah capek nih sebenarnya. Nggak enak, cok, gak ada Frankie De Jong. Lo kok ke situ Neymar? Astagfirullah. Kan gitu tuh. Alah, nyangkut aja lagi tuh. Shoot. Ya, let's go. Dah. 1-0. Indonesia unggul. Inzaghi kagak ada capek-capeknya, cok. Nangkringnya dia di depan. Aduh. Wah. Nah, lo. No way, kenapa kayak gitu, cok? Hati-hati, awas. Alah. Rame itu tengah. Aduh, Mbappe, tolong. Tolong Mbappe-nya, tolong. Sip.
been fouled there. It was just a question of running down the clock now. Looking Ya. for the runner. Neymar. Dur. Aduh. It's safe to say Nge-lag, they just Cok. need to manage this Tolong. to secure the Jangan win. nge-lag lah. Ah. Tolong. Menit 91. Sit. Wasit. Wasit. Wasit udah sit. Sit. Cukup sit. Wasit. 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 Tiang lagi dia. And that is it. The equaliser just wouldn't come. It is over. Tiang lagi loh, kasihan loh. Contest. 3 kali dia tiang. Either way, the margins were tiny. 5 shots, 3-nya tiang. Absam siapa lagi tuh? Ya mari. Tar lu. Back. Aduh, game plan. Reserves boleh kita ganti sama Frankie De Jong. Sip. Rakitic ya, sap aja lah ya. Nih, dah. Sepi sekali nih. Kok di back? Tumben sekali. Ini ada yang nonton cuma tidur kayaknya nih. Ditinggal tidur nih. Sepertinya. Ini SG. Aduh iya lagi timnya lupa diganti, cok. Next. eFootball 2023 udah bener kan? eFootball 2022 sih masih di ini. Kayaknya udah eFootball 2023 deh. Iya udah 2023, cuma kenapa di YouTube masih 2022 ya? Halo. Dah. Mari kita mulai lagi. Match kedua pada malam hari ini. Match kedua aja udah. Ini match keempat sih malam ini. Cuma ya liganya kan baru 2 nih. Ya, mari. Gua bikin ini kali ya. YouTube Shorts lagi. So much prestige, so much pride, so much passion whenever football is played here. Lo kok ke situ? Astaga. Action has already started. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, I'm not sure that words can do this fella justice, Peter. Lionel Messi is one of the all-time greats. That's for sure. A fantastic dribbler with a kill. Hahaha, let's go. Kipernya blunder. Let's go. Kirain saya tidak masuk loh di shooting dari situ. Ternyata tidak disangka-sangka nih kebobolan juga nih. Anjir, tiang lagi, cok. Saya hari ini berapa kali diselamatin sama tiang. Besok ditarik. Ya. Tunggu aja.
good. Tolong. Neymar to Phillips. Otavio. What the pass? Wah gila, keren banget. Wah itu gua nggak nyangka bisa umpan kayak gitu, Cok. Kok bisa umpan kayak gitu ya? Buset, langsung alat attack langsung dia. Aduh, Sid, pelanggaran Sid itu Sid. Ya Allah. Offside lagi. Harusnya shoot aja tadi ya. Lagi lari sih, takutnya shootnya ngaco loh. Itu aja. Nice. Nice. Lu, kenapa passingnya kayak gitu? Elah. Asu. By the way, AC Milan sudah balik ke eFootball ya. Sudah ada license-nya nih. Sudah ada jersinya. Saya baru lihat juga nih. Aduh, ngelek, Cok. Astagfirullahaladzim, eFootball tolonglah, jangan main ngelek-ngelek gini lah. Ayolah. Kalau kerja sama lah yuk. Aduh, kontrol bolanya. Kontrolnya di mana, mentalnya kemana? Aduh, pelanggaran ya. Son Heung-min. Buset, muter-muter tuh. Lu. Ya. Steng, ya, bagus. Pelanggaran. Mana ini sini bule? Kok ke situ bukannya ke Neymar? Astaga. Alah. Ya, bagus. No. Lu masih dapat aja. Alamak, Jang. Roberto Carlos. Dua gol gara-gara mencuri bola di kandang di pertahanan lawan. Bukan gara-gara kita setup play kan. Setup play cuma satu tadi tuh, hoki juga yang true pass ajaib. Jadi jangan terlalu berbangga diri. Example of how to turn defense into counter-attack. That'll do for me every time. So now the difference is 3.
Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Filippo Inzaghi. Anjir, ngapain dia kayak gitu? No, he didn't quite meet it right. Okay, it's come to Hai. nothing, but it's a warning. Siapa yang tidur jam 3 terus baru jam segini? Baru bangun jam segini. Ya, pusing tuh. Biasanya pusing tuh. Bangun-bangun. Rhys James. Tuh. 2 added minutes has been indicated. Tidur sore. And this could be the final action of the first half. Terus. Tidur. Ah, tidak, ya sudah. Iya, pusing bener kan? Pusing. Udah nggak bisa tidur malam deh. Udah deh, udah. And it's Messi. Searching ball that into space. There's the whistle for half-time. I would think this one is possibly over as a contest. They know they've already reached control, and it's a case of Mana apa tuh? management to take it from here. Mana AC gue dingin banget lagi menggigil. Has been Iya ya, kenapa akhir-akhir ini AC gue juga jadi dingin ya? the health feeling that the second half will supply more. And if we're just back from your break, we've missed very little of the resumption of the second half. Biasanya tuh nggak sedingin ini loh. Emerge the same as they were before the break. Ya seminggu belakangan inilah. Biasanya nggak sedingin ini. Terakhir di sisi juga udah lama. Robertson. Kartu kuning tuh harusnya. Oh enggak loh, enggak kartu. But for now, the referee is keeping his cards in his pocket. Kok sepi? Ya gimana? Otavio. For Phillips. Inzaghi. Neymar. Passing apa itu Neymar? That's very neat. Ih, ditarik cok. In or out. Penalti. So a big chance now from 12 yards. So this to extend their lead. Udah lah ya, gol lah ya. Ya. Mana ya? Nggak tahu ke mana tadi. Tadi ada kok harusnya. Ada Dapa, ada Sepa, ada beberapa manusia-manusia random juga. Ya udah forfeit deh musuhnya. Cabut dia. Udah 5-1. One love, one team, now and forever. Asik. Pride of Indonesia. Indonesian pride. Oh bentar, saya ganti base team dulu deh, jangan Indonesia cok. Kalau Indonesia tidak license jersinya, mohon maaf. Nanti kalau sudah license pasti saya pakai. Extras, user information, edit dream team, base teamnya jangan Indonesia. Base teamnya ini saja, Barcelona atau Marseille boleh lah ya. Olympique Marseille. Olympique Marseille. Ini dia. Apa ini mission, objektif. Kayaknya yang objektif biasa deh. Ya kan, karir objektif. Udah, klaim semua. Terima kasih. Terus ada inbox. Apa ini isinya? Kayaknya gara-gara main. Nah, ada 2 kontrak. Ini sebenarnya bisa gacha, cuma kayaknya main jelek deh ini deh. AFC Champions League. Rating 70 ke bawah nih kayaknya nih. Menggiurkan sekali. Nah iya kan 76 ke bawah. Ini paling bagus saya 76. Ya sudah lah ya, buka lah ya dua-duanya. Mana tahu dapat Iniesta. Mari. Siapa ini?
Bintang berapa? Bintang 1, bintang 1. Astaga. Siapa itu? Iwan. Lah, Jepang. Iya, Jepang. Iya, ngapain dia tuh? Dancing dia. Iwanami. Siapa Anda? Saya tidak tahu Anda siapa. Ini real face sih. Apa namanya, bukan gambaran mukanya, muka asli. Ini dia. Ayo mari ya. Saya tidak ekspektasi tinggi, paling bintang 1 lagi, Cok. Ya kan? Siapa ini? Cinen. Ya ampun, klubnya sama lagi. Real face juga. Gayanya sama loh. Menjatuhkan diri. Siapa ini? Ya sudah, ada. Anda sudah real face juga nih. Udah, mari main lagi. Ini ada nominating kontrak, kayaknya bagus nih. Saya ada nominating kontrak kan. Ada berapa? Ada 2 kayaknya deh. Nggak ada lagi. 0 ternyata. Udah, mari main liga lagi. Tadi kan divisi 9. Aduh, alarm apa ini jam segini? Divisi 9. Mari main, yuk. Yuk main yuk. Football League. Dua 30. Dikit lagi lah ya. Ijo. Kok 2 match? Jangan 2 match. Saya mau skip saja langsung ke divisi 8. Jangan 2 match. Ngapain Anda? Kalau sudah bisa promosi saja. Nah, Asam Frankino Twitch, asik Twitch. Ini streamer nih, Twitch itu tuh. Sepertinya yang sudah hari-hari udah kayak main e-football, main bola keseharian dia kali itu. Hari ABC 5 dasar. A B C D E F G apa ya? Gajah. Apa ya? Gading. Hewan dari G. Gajah. Apa ya? Gudang. Enggak, bukan gudang. Gajah. Ya dari G. Tahu ah. Aduh, nih moga-moga ini cuma dapat 2 bar nih musuhnya nih. Moga-moga lancar. Hmm, 2600 lagi kolektif strength-nya. Pemainnya bagus nih berarti nih. Nah, kita main jangan di football stadium dong. Gimana ya mainnya? Ini di klub di Amerika. San Siro. Old Trafford, aduh bosen banget. Spotify Camp Nou. San Siro boleh lah ya. Udah. Ini kayaknya away stripnya agak nggak bisa, berarti kita yang ganti. Ini aja biru biar aman.
Putih-putih gitu takutnya nyaru. Udah ya mas, mari. Buh. Olympique Marseille akan berhadapan dengan klub tidak tahu klub apa ini. Bajunya aneh-aneh, kayak klub dari Asia deh. Ya udah celah, malam ini gak tidur nih gue. Lah, ajakin aja yang lain. Ajakin aja. Kalau rame gue ikut. Mari main lagi. Ajakin aja yang lain, coba. Dung. Aduh, buset. Aduh, Haaland. Alamak, Jang. Duh, ngapain dia? Astagfirullah. Ditahan pakai tangan loh masih Neymar loh. Alah, Haaland, tolong. Ya, bagus sekali Morishige. Haaland. Hahaha, Haaland. Aduh, terlalu lama. Ayo Inzaghi. Weh, jatuh cok. Tidak pelanggaran loh wasit. Halo. Aduh, mulai kayak orang-orang kayak gini nih memang. Ngelek. Coba divisi 4 harusnya nggak ada ngelek kayak gini nih. Son Heung-min, entah kenapa orang-orang kayak gini yang pemainnya bagus, kenapa mereka stuck di divisi 8, 7 gitu-gitu dah. Saya pemain kayak gini aja. Lari terus. Roberto Carlos, aduh, udah bagus padahal. Aduh, kolong lagi. Udah bagus padahal tuh. Easy, yeah, let's go. So, 1-0 aja nih. Belakang, ya. Dapet. Mas, hati-hati. Aduh. Aduh, ngapain dia? Tidak dikontrol bolanya, dibiarin aja. Feeling gue buruk nih. Kan? Throw in. Langsung ke tengah. Ayo Neymar, terus. Okay. Neymar kaki strong footnya. Okay. Kaki kanan. Tidak bisa ngoper kaki kiri. Oke, sip. Oke, pada tidur ya. Keiko belum tidur biasanya. Tidur malam mulu tuh anak.
biasanya. Back when it goes. Mas-mas berigip juga kayaknya belum tidur. Interception. And now a sudden chance to counter. Lovely ball. Aduh, oke sip. Corner kick. Collective relief etched on the faces of the Coba aja. Really was just waiting to pounce on any slip-up, and he was gifted a chance. Aduh. Goalkeeper's got a good palm to that. And now they can spring out of defence. Rodrigo. Son Heung-min. It's a good Carvajal. run to the right. Son Heung-min. Son Heung-min. Son Heung-min Aduh, with aduh, the aduh. cross. Bahaya banget itu crossingnya. And he just whacks it Depan away. gawang gitu konsepnya ya. Cummings. Marseille looking odds on to go in at the break with their advantage intact. Looking to break out here. Now it's Neymar. Good spot, he's seen the run. Plenty of room for the shot. Deng, astagfirullahaladzim kagak gol. Ya kamu mas-mas berigip lah. Iya kan? Lah enggak. Truly wonderful goalkeeping. Nah gua apa namanya, So, iya, corner of the game. pengen nyebut ragil ngeganjel aja. And now a sudden chance to counter. Rodrigo. Nah lo, Past that, sloppy. boleh gelundung. Carries far too far and out of play. Lah hadir. Ada Sapeng lo, gila. It's a poor throw that, picked off with. Nggak expect gue cok. Pengen di siapa tuh, siapa tuh? Main di PC ya main di PS. There will be 1 minute. Saya main di PS. Hits. De Jong. Kayaknya orang Pak kalau misalkan ada orang baru pasti nyangkanya saya main di PC. Entah kenapa. Nah, Anda bisa lihat itu di pojok kanan bawah atau di bawah-bawah itu ke tombolnya tombol PS kan. Bulat kotak segitiga. Clearly are benefiting from their homework. They've dealt with anything that's Saya tidak punya PC, bro. have been smart Mohon on maaf. the break. Marseille leading 1-0 at the break. Ya. Here we go again. A solitary goal. That has been the crucial difference. Aduh. Bagus. Yuk. Build up lagi yuk. Neymar defending his corner stubbornly. Stood up very well. Overtop langsung. Ayo. Terus. Nicely weighted pass. Aduh. Oh, great defending. That needed Nah, doing. dapat lagi kan. Final ball Aduh, not salah. quite right. His teammates Terlalu able to buru-buru. take it. Harusnya dikontrol dulu tadi bolanya. We're Conte. seeing some really good pressure being applied. Bagus sekali. Tidak apa-apa. Bola tidak apa-apa lewat. Orangnya peluk saja. Conte. Jangan sampai lewat. Lovely Alamak, space. Jang. Yeah, we get to see Tengahnya Haaland. Bahaya. Untung aja. Couldn't get the direction he needed. well, being able to generate that amount of Lah iya, ini habis ini main futsal. Wih. not to pick someone out. Ragil mana ke? Lah tahu nih gua tahu. Mana gua tahu. Works his way through. Now it's hard. Mana tolong, untung aja. Mana gua tahu. Really should have been Gak ikut tadi dia main futsal. Ayo lu. Nuisance in the time Kemana tuh anak? to force the error. James. João Cancelo did well to emerge with the ball. Haaland, dia mau wantu tuh. Aduh, Haalandnya udah dimajuin. Squeeze that one through. Sudah pencet silang L1. How a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that Aduh, means just salah. one thing, I suppose. Nggak apa They deh. just simply want to engage the counter attack. Oh, that's a Aduh, very decent ball now. terlalu jauh sih kalau mau wantu kayak gitu. Oke, jaga sini. Alah, Oh, this tempo looks good. Ronaldo lu dulu. Dapat lah. Brilliantly cut out. Easy bro.
Mohon maaf. Well, it's good stuff. This is better. They're coming again and again. Ngeremehin lagi hari-hari ngeremehin orang. Whether they can sustain it. Easy tapi menang 1-0 doang. Ronaldo. Kebobolan lagi nih. Time. Excellent Aduh, interception. kenapa mantul ke situ, Cok? Sip. De Jong. Sip. Otavio. Bagus. James. Tarik. Now who's going Aduh, first to this? lepas lagi. Tidak lengket Good read. bolanya. Otavio. De Jong. Alah, Oh, he's taken off it. That's really well played. alah. Now it's Neymar. And he's in on goal. Salah. Didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Aduh, buset. Di intercept terus nih passing gue nih. Rodrigo. That's been intercepted. Ganti game Fab, buset. Main apa? Good position here now. Son Heung-min. Interesting. No, tidak tolong. Oke, sip. I think that's a corner. Corner. Substitutions taking place. With some activity down on the touchline, it seems there's going to be a Buang. lead. He scored. Ronaldo. Mau gimana? A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Entah kenapa saya suka aja main bola, bro. With great Kalau misalkan main game get his head to the ball. And that bobolan is lagi a nih. whole new Offside. complexion to the game. Look, Peter, I was on the fence before the ball was kicked, and Ya, I jelas still haven't offside. moved. Tengah aja itu. Kosong. Aduh. And here's a chance. Kurang pintar dia. A real chance missed. Coleman has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. Lah. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Alah, Mak Jang tolong. Through here. Buset. It's loose, and there's a race for the ball. In for the pieces. Berapa kali saya hoki dari tadi. Kena tiang lah. Keep wasting Apalah. these chances. Berapa kali tuh. No, the ball needed to be better. Hoki-hoki kayak gitu. Wasted chance. Kagak gol. Marseille showing a good level of Dan intensity. ya musuhnya pemainnya bagus sih. Harus saya akui. Haaland. Pemainnya. Alah, salah lagi. Salah passing lagi. Astagfirullah. Room for a shot. No. Ih konyol. Untung aja. It's run loose. Who's going to get there? Kebodohan lagi yang ditunjukkan. Astaga. Draw here, although there's still a chance for one last fling. Aduh, terlalu monoton serangan kita. Serangan saya. João Cancelo gets across Gitu-gitu to aja intercept sih. that. You wonder if that's it now, but there may be one more Oh. opportunity, Peter. Oh, yes. Let's go. Menit 88, bre. Sekali nyerang langsung jebol. Mantap. Mohon maaf, itu manusia-manusia berdasi. Kenapa Anda ikut juga? Staf rapih amat ya. Padahal diawali dengan yang namanya ketidaksengajaan. Take what looks to be a decisive lead. There's still Ya. a bit left in it, Peter, but they should find Kalau the necessary misalkan to kita avoid masih some bisa points. cetak 1 gol lagi, bagus banget. Minutes has been indicated. Wirtz, who's felt that. Nge-lag. Played out to the right. And it's Neymar. De Jong. Buset deh. Neymar. Dah. And time is up. Untung aja 3 poin. Whistle. Terima kasih 3 poin. Filippo Inzaghi. Menit 89, bre. In the end, though, only the result 6 shot, 6 on target. Inzaghi picking up the
Discord ada orang. Coba lihat. Oh, tidak ada. Keren ada. Menunggu. Ya, ketemu. Mari main lagi yuk. Jam 22.50. SYF apa itu SYF? Tim apa itu Anda? Ini udah 720, 60 fps. Mainnya ya, boleh lah ya di Old Trafford. Karena lawannya MU nih. Ben Yedder. Saya rada trauma Ben Yedder ya. Trauma FIFA sebenarnya. Ketemu kartu Ben Yedder. Squad saya yang tidak pernah berubah karena tidak ada supply untuk roll pemain, untuk buka-buka pack. Jadi ya pemainnya itu aja. Beda sama di mobile saya kaya. Karena gara-gara saya mainnya dari PES 2021. PES 2021 tuh kan nyambung ke 2022 yang di mobile. Kalau di PS tidak. Tebaldi, no. Pelatihnya aja begitu, Tebaldi. Ya, sudah cocok lah Anda main di divisi 8 ini. Pelatih bukannya dirubah. Padahal pelatih ngaruh. Loh. Ya jangan meremehkan. Astagfirullah. Ben Yedder kan baru disebut Ben Yedder tadi. Saya rada-rada trauma sama Ben Yedder. Cetak gol langsung Ben Yedder. Astaga. Nge-lag cok. Aduh, kalau nge-lag gini forfeit kali ya. Lihat ntar lah ya. Kalau masih bisa ditoleransi, tidak apa-apa. Belum enggak terlalu mengganggu. Ben Yedder, tolonglah. Bukayo, Saka. Memetik bola. Aduh, gila kalah body cok. Alah, salah. Harusnya datar aja. Agak ngelek lagi nih. Buset nih, PS udah kayak mau meledak nih. Mohon maaf. Mau terbang kali PlayStation Airlines. Udah kayak baling-baling pesawat. Padahal kipas cuma berapa senti. Aduh, salah, cok. Ini dapat loh. Paulo Dybala, Paul Scholes, Ben Chilwell. Tolonglah jangan ngelek-ngelek, cok. Aduh, malu-maluin.
last-ditch defending, but that'll do. They've certainly set out to cause a problem or two down that left flank. Chilwell clearly looking the key Aduh. component now with the concentration on Aduh. Will. Well, the defence have two choices: deal with the man or deal with the space. Loh, Anda ngapain? Kebegayaan kok. Kayak ketarik gitu loh pemainnya loh. Astaga. That's been intercepted. De Jong. Now it's Inzaghi. Oh, that's a Aduh. key interception. Kenapa bagus banget ini pemain ya? Pemain. Forwards are Musuhnya. intent. And it's Mainnya. Inzaghi. Jago amat. Neymar. Tuh dia ngerti main loh. And here's Inzaghi. Real chance here. Oh, it's been flattened there. Harus jatuh gitu ya Inzaghi ya nge-shootnya ya. Bener-bener. Gol terakhir dia juga Oh, he's had it jatuh away from kayak him. gitu. Looked promising, but the final ball is just not quite right. Wih, pelanggaran Sid. He's caught it now. It's a free kick. Jelas. Oke, ini bisa gol nih. Well, if he truly Jelas fancies bisa his gol nih. chances from here, he's going to be Coba the kita best pakai Neymar ya, udah paling bagus ya, udah lah. Ai, tipis banget. No, padahal bisa jadi gol bagus itu, bisa masuk highlight short. Aduh, tipis banget itu, kurang ke kiri dikit banget. Dybala. Yeah, that works for me. Padahal set piece kayak gitu, padahal yang penting tuh. Lo, astaga. Lovely ball into space. Now here's the delivery. Bagus Morishige dari tadi ngebuangnya ya. And that has been Ke depan, plucked Cok, away. bukan ke samping. Kalau ke samping, throw in. Paul Scholes. Dapat. Manchester United have a free kick. Sit. Ref's been Udahlah, leading Sit. here. Jangan pelanggaran mulu, Sit. Tuh, Chances. fluid ditiup mulu lo, gue liat lo. There's not much doubt that this will be played into the penalty area. Oh, it's just a lack of Ngelek. Astagfirullah. Phillips. Ini gara-gara sayanya atau internet Roberto musuhnya Carlos. sih? It's Inzaghi. Now it's De Jong. Tuh, dia ngerti main loh. Carlos. Now it's Phillips. Sabar. Oke. Oke. Aduh, bingung saya mau umpan kemana, Cok. Ngelek. Mohon maaf. The ball is loose and the chase is on. And he's in on goal. Dur. Yes. Let's go. On the cusp of half-time, he delivers Woo. with perfect timing. Oh, super header. Nearly. Wonderfully acrobatic. He had a choice of trying to volley that, but he tried to, and Oke. I'm pleased to say he took the right Golnya option. ya Goal. agak sedikit That has certainly made bukan things setup interesting. yang bagus, cuma This is to be ya expected. sudah lah, yang penting gol aja dulu sekarang. Two strong teams are fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Octavio. Kenapa tidak ke Frankie malah ke Neymar? Astaga. Cristiano Ronaldo. Ih, bagus banget nyerobot dari belakang. There will be 1 minute Saya suka added itu. time. Like dong, please dong. He's managed to pinch it off him. Tolonglah. Back as soon as they gave it away. Sit. Wasit, udahan, Sit. Wasit. It's Cristiano Wasit. Ronaldo. Astaga. Position here. Wasit, udahan, Sit. Udah 47. Ronaldo has it in a wide position. Wasit, tolong. Buang. Udah. There's the whistle for half-time. Well, it has been an even contest, as the scoreline suggests. Ben Yedder, bener-bener. Decent to watch. 3 shot, 2 on target. Dia cuma 1 shot loh. Well, we thought this would 1 on target, 1 shot, 1 gol dah. right, so Nggak ada lagi. well matched, and it presents a fascinating battle of Tapi wits to see, cukup merepotkan nih ngelek-ngelek kayak gini nih. or otherwise. So they come for the break with nothing to separate them. The score 1-1. Tuh, We're already into the second period. dapat Otavio. Ayo. Tengah. Weir, dapat. Neymar, gol nih. Aduh. Ini bukan streamnya loh yang ngelek ya. Ini memang dari gamenya.
Maksudnya bukan stream yang nge-lag, maksudnya saya main gamenya yang nge-lag, bukan dari sananya. Gimana sih internetnya? Emang in-game, nge-lagnya in-game, bukan streaming. Jadi yang nge-lag gamenya, bukan streamingnya. Gitu. Streamingnya mah harusnya lancar, cuma memang gamenya in-game, koneksi in-gamenya yang ngerti lah ya harusnya. Buset, ngapain itu? Main volley Anda kayak gitu? Servis bawah. Nah, kan orang kalau digituin panik tuh. Enggak, sotoy banget. Nah lo, aduh, throw in. Ya bagus, ayo, build up. Aduh, Neymar kosong padahal tuh, sayang banget. Loh, dapat lagi Ronaldo. Tidak dapat. Bukan Frankie De Jong loh itu loh. Aduh, Ronaldo tolong. Untung aja. Alah, salah lagi. Hampir aja. Kirain saya masuk gitu. Alamak, Jang. Tolong. Untung pelanggaran dia. Aduh, keras banget tuh main itu. Mohon maaf. Ya, ayo terus. Neymar dapat. Bukannya ditendang sama Neymar. Tidak ditendang-tendang. Padahal udah bagus banget itu tadi setup play-nya. Aduh. Ya, mantap. Alah. Oh, enggak, kirain ke intercept. Jauh. Ya. Dapat ya. Kenapa orang main long ball ya? Padahal long ball sangat tidak efektif. Yes, let's go. And the comeback is complete. Ya, Anda atur deh. Atur deh, iya deh. Gimana tuh? Tercuri oleh Florian Wirtz. Ya. Let's go. Diselesaikan dengan sangat baik walaupun bola rebound itu Inzaghi. Ya. Let's go. Hacking langsung dia. Lo masih dapat aja lo dia. Padahal lo dia. Oke. Tengah aja, tengah. Nah, kan tengah. Aduh, Roberto Carlos kalah body sama Cristiano Ronaldo. Itu aja. Nah, kan enak, sedep nih.
Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kenapa kayak gitu Inzaghi? Tolonglah. Aduh. Padahal kalau misalkan tadi gol bisa game over tuh. Langsung auto menang kita pasti. Udah 3-1. De Jong. And here's Inzaghi. Aduh. Dapat lagi dong. Aduh. To settle on seeing this one out by running down the clock, I think. Itu Ronaldonya. Pasti dia terupas ke Ronaldo kan? Football Nah. with usually identifies with running room. Ronaldo dikasih sayap loh sama dia loh. Scholes. There will be Buang. Sip. Dapat Inzaghi. Ya, ayo lari terus. Yuk, lari yuk. Ah, elah nge-lag, cok. Males banget. Udah sit. Ya, 2-1 menang. Filippo Inzaghi. 2-1 menang. Alhamdulillah akhirnya. Dia nggak ngapa-ngapain sih. Cuma satu shot on target doang. Udah. Nggak ngapa-ngapain lagi dia. Bisa promosi lagi. Gampang banget promosi. Ya masih divisi rendah sih, masih divisi 7 nih. Nah, divisi 7 9 poin. Ya, 9 poin buat promosi. Ya boleh lah main lagi. Ketagihan nih. Boleh lah ya, seru juga ini. Kenapa eFootball jadi seru nih? Mohon maaf, saya kebanyakan main FIFA kali ya. Droid Aubat gimana tuh bahasa Prancis tuh pronunciation-nya? Pak Ansar tahu kali. Pak, saya belum ambil nilai napkin. Aduh, lapar ya. Sumpah kirain gue komen ternyata ini apa namanya ternyata detik itu loh. Kita main di mana? Enaknya ya. Main di Allianz Arena, jangan lah ya. Emirates Stadium udah bosen. Stadio Olimpico. Oh ini yang sharing stadion deh. Astaga. Ini Stadion Juve. Ini Juve kan? Mirip stadionnya Juve sih. Ya udahlah, nggak apa lah ya. Cobain saja dulu Roberto Carlos, Ansu Fati. Ini kenapa pemain lawannya bagus-bagus dari tadi ya? Kayaknya dulu saya main divisi 9, 8, 7 tuh pemainnya masih ya kayak rating 80. Nggak sampai 90 100. Mungkin karena promo-promo baru kali ya. Ini dia mock-up dari stadion apa? Tahu stadion apa? Arena MRV apa itu? Tidak tahu saya. Oke, stadion Juventus deh. Nggak tahu deh, lupa. Tapi kayaknya Juventus memangnya sudah tidak license di eFootball. Sekarang license di ini sih, di FIFA license sih. Masa gara-gara license di FIFA di football jadi nggak license? Jangan gitu dong. Bagus banget padahal tuh. Tapi ya nice try, nggak apa.
shot could be on here. Tidak kena nendangnya. Tendang angin. Wait, bentar. It was on the back foot. Ini kok kayak yang tadi ya? For a moment you thought that was going somewhere, but they'll have to go again. Played out wide. Wis, He's tried one. ngelek nih. Mohon maaf, tolong. Mbappe. Oh, that's a key interception. Oh enggak deh, bukan yang tadi, beda. Kirain yang tadi. Fitz. Oh, good read. That's a throw. No, he's not getting his way this time. Loh, kenapa pelanggaran sih? Tidak diapa-apain. Astaga. Nah, lo kan kualat lu. That tackle was Astaga, certainly langsung sturdy. di ini. De Jong. Kualat aku ngatain orang kualat. We're not going to make any further progress now. Ya, ayo terus. Tengah. Short. Set. Aduh. Tavio, lurusin lagi tuh tendangan. Ya ampun. Of how comfortable this team is on the break. Oke, long ball lagi dia. Baiklah kalau begitu. Challenge just Hmm. on the firm side. Chance to break. Ya, dapat itu. Yo, cutback. Real champion. Dor. Aduh, ya Allah. Jam 11 malam teriak-teriak dardor di kamar. Inzaghi dapat, nggak mungkin dapat bola-bola kayak gitu. Stay out of defence. Aduh, Mbappe. Take it off it, that's really well played. Waduh, dapat lagi dia. Looking for the runner. So what Mbappe, do you make of this? Ansu Fati. Oh shit, untung aja. Otavio. And they can counter here. Kenapa harus nyari yang susah sih kalau ada opsi passing yang gampang? Fitz. Roberto Carlos. He's left his man. Decent hit. It's run loose. Who's going to get there? Aduh, tengahnya kosong banget. Fitz. Gets his pass away. Driving on, he could shoot it. Can he finish? Aduh, Oh, he's managed to get it all. ini kayak serangan-serangan kayak gini nih yang tidak gol, nggak gol, tiba-tiba sekali diserang gol nih. Tiba-tiba sekali nyerang musuhnya gol nih. Takutnya gitu tuh biasa itu, penyakitnya kayak gitu emang. Memang udah hukum alam. Out towards the right wing. Fitz. Aduh, The runner. No luck with that. bukan melebar tapi malah inverted. Now the counter. He's Masuk. got away. No, tolong. Tidak baik. Tidak bagus corner kayak gini. Buang. Ya. Of the Wait. Oh, that wasn't too Bahaya kan? to the previous attempt. Manchester United really are in the ascendancy here, and they Lu, kenapa kayak gitu, that's cok? the case. Itu kenapa sih? Bagus. Now it's Neymar. Filippo, big chance. Yes, let's go. Itu dari tadi yang gua cari. Kagak muncul peluang kayak gitu. Muncul sih tadi peluang kayak gitu, cuma nggak gol. Gimana ya? Berawal dari kisah ini berawal dari Instagram. Bukan. Berawal dari ketidaksengajaan, tiba-tiba dia ngebal sendiri kan, hype-an sendiri tuh Oliver Kahn. Hit out wide into space. Astaga. Padahal mau ke Up again. dapat lu. He wasn't Ya. going past. De Jong. Aduh, kenapa nggak ke weird? Astagfirullahaladzim. Scholes. Spread out to the left. Kenapa harus opsi yang sulit mulu?
No. Untung dapat lagi loh. De Jong. And here's Neymar. Gets away from his opponents. Kan. Aneh-aneh aja pemainnya. To the right. And here's the chance to counter. Valverde gives his Nih kita nggak bisa, guilty look. The movement was good, but the pass gamenya nggak bisa membaca pikiran kita bagaimana mainnya di gimana sih? Kayak maksudnya pengen passing ke sini, tapi keluarnya malah ke sini. It's a promising ball. There will be 1 minute added time. Lo Neymar, hati-hati Anda, kepleset, Makes the interception. becek nih lapangan. Dah, Whistle goes for half-time. masih 3 yang nonton loh, masih ada. Had its moments. Ultimately, 8 shot 3 on target, beda banget sama match sebelumnya ya. Match sebelumnya 6 shot 6 on target, efektivitasnya lebih tinggi daripada match kali ini. Walaupun ini dressing room in possession of a 1-0 Oke. lead. ngangkat bendera aja tuh wasit tuh. Second period. Marseille really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Hai. Sip. Chance to break. Octavio. Indah sekali. No, terlalu banyak muter-muter Anda. Kalau Roberto Carlos dipakai muter-muter kayak gitu lewat tuh orang. Ini beda. Valverde. He is through here. Bagus. Marseille can breathe again. Just. Langsung ke depan. Ya, dapat Neymar. Dapat. Serious Gak dapat. Frankie. Aduh. Kasihan. Throw it again. De Jong. Marseille applying the press. Aduh. High press. Yeah, we see this so often these days. Dapat Frankie, mantap. Belakang lagi. Ya. Kasih Frankie lagi. Ya. Kasih tengah. Aduh. Aduh. No. Tolong. Bagus. Itu dia. Have their second corner now. Paul Scholes ambil corner kick. Ya. There's the clearance. Mings. Terus. Jangan dimajuin dah Mings. So abruptly here. Now it's De Jong. Kok Mingsnya maju, Cok? Mundur nih. It's pretty clear that he's being singled out. Buset, Mingsnya sampai mana itu maju? Scholes. The attendance for this match was 41,000. Morishige. Valverde tries making a foray down the right. Aduh. Untung aja. Aduh. Sononya masih kosong. Oh, Super Bowl. Oh, Super Bowl. Manchester United showing really more urgency now, and to be honest, Buang aja, Peter, ya. this is what's required. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Yes. Great challenge, time to perfection. Kenapa ini tensinya jadi tinggi kayak gini ya? Mohon maaf. Chance to break. Ya, Otavio ayo lari terus. Good position. Terus. Tengah. Brilliantly cut out. Bapuk. Well, they can break here. That's been intercepted. Phipps. Defenders on the back foot. Oh, just skips past his man. Aduh. And they can counter here. Some resolute defending there. Phipps. Yo. Roberto Carlos. Shot could has a goal. Aish. Collective relief. Extra Banyak. Ini keren loh umpannya Roberto Carlos tadi back heel-nya. Bisa gitu loh. Gila. Pertama ini game pass. Kedua itu back heel kayak gitu, back heel dari twing gitu, gimana sih konsepnya? Kayak gitulah ya.
Ini Krunic apa nih, ada bintang-bintangnya. Arhan boleh main gak ya? Nggak usah lah ya ntar ya. Dah, tidak ada yang mau saya ganti. Substitution in progress. So now we're going to get those changes we have been expecting. Udah balance saja, tidak usah attacking lagi. Udah bahaya. Toni Kroos. Cruz dapat. Fiddles it through. Let's go. Now it's Yeah. Dion. Oh, Kroos. he's broken the line. Kroos. And here's it. Shapes the shapes. That's it. Terima kasih. Do it. Within sight of the finish line. Ya, dibersihin sepatunya. Itu sepatu Nike baru tuh, yang kemarin baru keluar, kuning. Ada di Instagramnya Ronaldo. Era apa gitu. After 76 minutes, number 11. Merkurial ya kalau. Marseille take a 2-goal lead and things should be comfortable from here on in. It's a good ball and it could be in. Tumben Inzaghi capek. Plenty of zest in getting to the ball but couldn't quite sort it out. Bisa capek juga si Inzaghi. Now it's Mount. Mount Mason Mount driving run. kasih ke Mbappe. Ini malah Mbappe yang kagak capek. Oh, now this is interesting and the referee has Penalti loh. Sit. Marseille Saya tidak ngapa-ngapain Sid, itu bola. Astagfirullah. The ball is on the spot. Here we go. Kita tepis, kita tepis. Oh, what a cracking save from the keeper. That may turn out to be psychologically pivotal. What did I say? Kita tepis. Phillips. Just 5 minutes remaining now. Played out to the left flank. No, kenapa ke situ bukannya ke Neymar? Astaga. Interception. Harusnya ke. Intercepted. Nah, ini dia. Ini dia. Ini dia. Corner kick. Over the goal line for a corner. Marseille corner number 2 then. Corner kick. Otavio tidak mungkin Oh buset, itu kenapa itu orang bisa And now a sudden chance kebalik to kayak gitu? Mohon maaf. and he's in a really good position here now. 2 added minutes has been indicated. Wah, 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 astaga. Blunder, blunder. Is there time for one more twist? Yalah, Well, it's taken a big deflection, but astaga. he will want that one. Sit, udah sit, wasit. Manchester United. Jangan dulu, udah sit. A chance of a Udahan sit, udahan sit, sit, wasit. Ya, dah 2-1 lagi. Menang 2-1 lagi. Ini 3 kali beruntun 2-1 nih. The result mattered. Filippo Inzaghi picking up. Masuk bola mantul, astaga. Tidak apa-apa lah ya, 2-1. Yang penting 3 poin. Ayo sekali lagi. Satu lagi. Habis udahan lah. Sudah capek. YouTuber. Intro YouTuber. Sekali lagi. Yes. Kalau kau suka hati tepuk tangan.
Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka libur, mari kita lakukan tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kok tepuk tangan mulu? Lupa gue lagunya. Kalau kau suka hati injak bumi. Duh, duh, duh. Kalau kau suka hati injak bumi. Duh, duh, duh. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Laper, cok. Oke lah ya, sekali lagi lah ya. Kok siulan gue fals ya? Siulan bisa, nadanya bisa kayak gitu. Saya tidak bisa buat nada ini apa lagi Jepang Jeffrey, cok. Astaga. Namanya Jepangan. Orang Jepang lagi. Jepang. Waduh, Andrea Pirlo, Nakata, Joe Cancelo, Roberto Carlos, Jamal Musiala, Romario, Rafael Leao. Jadi ya, muka-muka dari kedua kesebelasan. Aduh, nih orang pemainnya bagus nih. Ya lah mas, sudah mas. Yuk, saya mau tidur. Habis ini tidur lah. Habis ini udahan. Habis itu saya lanjut sendiri paling. Biasanya sih gitu, soalnya tadi tidur siang pak. Kalau misalkan nggak tidur siang juga nggak bakalan kuat ya sampai jam segini. Domelin bubel langsung. Langsung attacking, oke, main attacking dia loh. Long ball, iya loh. Kok gitu banget mas mainnya mas. Santai aja mas, aduh. Santai aja, jangan buru-buru. Nih tuh, itu aja mainnya. Aduh. Tuh dia long ball aja loh. Offside. Ya. Aduh, salah. Pantesan dia pakai Rafael Leao. Kenceng larinya soalnya. Dia main long ball kayaknya. Nggak dapet. Cancelo juga salah satu fullback yang punya. Dapet. Anjir, kena Inzaghi loh itu loh. Dia nggak kapok loh. Kalau gue sih kapok, cok. Bisa kecuri kayak gitu. Mungkin belum gol aja kali. Lo Neymarnya nggak ada. Bagus. Itu dia.
That's a fabulous finish. And he's heaved it away. Kenapa nggak pernah gol ya kalau dari kalau main e-football kayak gitu ya bolanya ya? Bola-bola kayak gitu tuh jarang banget gol loh. Gets into some space. Buang. No, untung aja. That was a Gila Cancelo majunya sampai tiang kedua gitu loh. And his boss will give him the thumbs up, I'm sure. Dia fullback padahal. Roberto Carlos. Kena aja. That wide Ya into Allah. space. Ultra Mario. Tangannya kosong. Untung aja. He's got away with one there. Ini dia legend Jepang, Like that can do a lot of damage, and it was triggered by Haji Nakata. Haji. Otavio. Boleh kita main attacking. No way. Untung aja. Attempts, just the wrong outcome. That's a little unfortunate. He had a lot of people worried then. Rafael Leao. Offside. The assistant referee has his Dia highline defense ya kayaknya ya. Offside mulu nih gue liat Leo. Vince. Oh, it's Inzaghi. Tavio. No way. Good defending, albeit from an unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Just a little long. Now Untung looking aja, to hampir orchestrate a dapet dia. counter. Neither of these two want to come off second best. Good ball. He's left his man. Heads it. Astaga. Udah kosong banget padahal. Masih aja ketepis. Rafael Leao. Ultra Mario looking to break out here. Dapat ya. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Aduh. Time, excellent interception. Forwards and with intent. So what can they make of this? Joe Cancelo really added the width there, thanks to his willing. Bahaya. Untung aja. Roberto Carlos loh. Kok dia bisa maju sampai situ ya Roberto Carlos ya? Situations better by stopping the Tadi crosses. Cancelo juga sampai situ sih majunya. Alah, Mak. Sloppy. Kenapa tidak balik badan dulu baru passing sih? Chance to break. Interesting. Buset, Mings. Udah Mings, cukup sampai situ. Here's Inzaghi. Oh, can he finish? Yalah, Big relief in. terlalu membosankan game ini. Marseille just served up a reminder Terlalu, of how good they could be on the break. ya terlalu membosankan. Dia tiba-tiba main balance tuh, Pirlo. tidak main attacking lagi. Run down the left-hand side. Gets his pass away. Rafael Leao. No, Phillips gets rid without sophistication. oke out dia, ayo bola kita. Fitz. Delicate ball and it needs to be. Ih, Frankie, astaga, bolanya licin banget. Buset, Oh, good read. alamak, Rafael Leao. alamak, langsung like gitu loh. Phillips. It's There will be Inzaghi. 1 minute Alah. added time.